tautua whaau o le tautua whaiwhaipea o le tautua ia so uma ia a le Blue Wave TV ia po le whapupunga o le Blue TV oi ngalu moana pea ona whaamanino o le whionga i purisiri le whionga i le fuimono i le isia mātou proklami whai ustato office kuwai fuilea le mafuanga na whaingoa i le nei au onanga o le Blue Wave ia po le ngalu moana ia a tātou whapupuu i tūlanga o le i tūlanga whawhasara launga o le Blue TV ia mare nei proklami o le tauta ia ina ia e manuia whaiva o tātou tunu o Samoa ia o le tau ono masani a Asiata mai le motu tele i salafai e fuyoka ainga i uponu ai tate fia ona o le matai ma le whaasua whaina e pa ia o ainga ia fia tautua oe tautua i le aso ma le aso e tautua le whaatua o ia o le tautua upu ia wa Samoa matalasi ma Samoa le peli o le maria yo nei ona po wa sa wale mea o le sau i luma o le talu fou ma le malama o tangata wa tele ai na o yaso nei wa tou sile aso pe kirisi masi a aso marliu aso foi o aso anga so i fu amba fe o la mai o aso anana ai wa tele ale o mai o isi foi tangata ma fa ale o nga ina ia nei aso e isi ele te tonu kirisi masi e isi ele karikongu ya somaliu ia tau fai sau kuspa ia sau lea fatu wai te ngora te tala ia e mai ufo ilo la tauto mai ma la tau mai ai e alolo ma fau tūlanga fo ile leo le levan tatu celebrating a mai lei ma se sina ola ma la ia mai leanga sa makua fuā le akua ma fa ko ilo loinga isa la eru kelo kai ma le fia mo se ingo sa wa ifo kupua ia o te o tawilo ma fo peno vatu sa tawul fa so le ave kirisi kai mo kirisi ma si alanga o le wo mana tu au tatu e mo wa lo sina o nga fo ile masina vaenga wa diu i ele talitonu sa u lo ma kwa akensa nga yaso ia waitanga tele celebrating Christmas. No, and I'm not saying this against ila o le wingo la tala o lo wa ia na wa ma fofonga o le wingo la tala o le ala se fa sala ale tua fa sala mai ka ko nga fa ilonga Christmas mai ai le laiki wa mali li wa kuisi ku ama nai matua e fa ilonga Christmas ma fa manatur Christmas o sao le ola fa va karu pele o sao onga o iso ka ko ngai o mai nefa mai e le yo me fa pau me na Christmas genuine na o ia lo to te fa tu ia ka ke ma fa fo ile ka ika i sao nga fo ile li fa ola ele ta o ia te o le a ma le aso ma le pau ale me inga ke wa ka ko wo ko si se ka mai po via uru pa wana me ke uka ko si ska mai po via ulo pe ka ko o fai se fatoi o me nei na tato na wo fai langi fo longa ngisi e fa mangu e fa manatu ele ai ola mala ya ngisi wala ngo me ko pia sala e se lo male tu ai fai me fa pa ulo ir mala ya ka ko ele ya kiri mangu ia inga ai vengi ai nga fai mori kirisi masi ma fa mangaku nga amaka e o kau nga ngai ka mai mori ioi o maenga o koe faki keleinga ia umaenga le sikau sanga wole nga o rumor fale au so a kor fale ia saule sikau sanga wa umar so or fale so o male ma pala ifa alo lo ake au so o mare street e fa tupu la ia mamangu tato e pe ara la tara na fai disia wol na o fatu ye le Halloween len ke ngai wa maula ka yo kai yo ka la ka ki wa tamana tu le so te fatu ia happy Halloween mai oi asi o ngai ke ka ri kongu i meanga a ole simple o si o loko mama
you know, it's just the spirit of the moment is o le aso o le Halloween le aso ia wa pia o le aso foi le leipatei manga e maura ufa malo foi le happy Halloween mai sole ke lo o me fa pau meanga o meanga o me o ka konga fa mo iku i o sawari i waka sawari ina la tala na fa ia sodi wa ai lo ma e fa ai wa lankala fa ma ko yo kusinga ma le no tiru mo lo fadi no la trick or treat la sa mo me trick or treat mai no trick or yanga ma me no candies no it's you know it's blasphemous for so e uma me le sala ka ma va akula o me le yo mo le va ngai o champagne sa ma ko kui la ka le nga ngo sa ma ko kui fe ko ya so ye me ora ko mare e ki le nga fer wa i mare uru pumpkin foi dile male mask o fa to mara utala soli wa e ai lo le ma e ingu i mangu yo a inga nga e kui so no wa uma nga e alu i kokongo fale o a inga amai umai lole masukara ki ngai kanga nga wa uma ro ka mai kiki o ai mesu mari e me ya le wa makua e fa ka e mga ka office ka mai ya nga o le kausoro mo le trick or treat ya so ya nga uma boy lo se di wa mo wa me o le mai wa kele le me o le suka o ko ya le u fa mai oi la ngo me fa ke mongi e le ai fa u fa me o ma kusila usai ni luma o ma kusila usai ne sanga fe me ska mi ke sa u ke ponga ka le trick or treat wo le o la ngai fa ko ka ku fa pena ya ai wo ma fono ta fa yatu ono ni vai tau o tatou ya o le vai tau o swinga o vai tau o le o le tele o le poto wa tupu tele le malama ia o si foi taimi wa faaria le fina ngalo le leo tangata ia wa umana mau tari tonu pawanga o la ukana e sa o ke ka wale ngore si o prada in loanga arka o le fa makua makfa kamalea e ingwe me ala le pia tulo moe le pia o na ele mafai never a time o te vai el tangata le e tau sopa aya se va ngar ke mi e avelan ka vale ya o ka kini ro fa po le fa suava ya e fa ya tu el fo tu nga le si fa fe a tangata la ua tau walu vi ko e o ka ku nga me o le pia le anga e le fi yesu ya o me fa marmolo ama ai akaria se o para indo ngale aka mai ya ko ku o mai mai ya to tu o mai on me nga le la ku pu i me wa ru ai lo le fale o ai nga o kala vo mo ku isol mai kai par pala vale pe fa ya ko le la va lo le su kala ki au mai ale o ke ir ko fa ya ko ai sa ungar kala mai o o me fa ke mongi ma ya wale le malo atu fatalo fatu pa ia masa ma fa nga o le tato wa tunu ya ta o to ia le fiso mo na lau ya me se fo io sa moa ia e le to ya ufraina o le niu mai on tatu langa o sa o mamalu o pa ia ya o fa langilanginga fa ta lolo i malai fa tawina io fa ta lolo ai malai na tu ta fa tia ma tu ta fa toa ia to ya o le atunu o le o fa to lolu ya ma le o puputoa ai au mai ia pa ia mamalu o Yesu ke riso ia tatou te mili tino ai mo tatou murumuru o foi tatou mori la au fonga ai le fiafi ia awa o le o toi tai ma fasopo mai lo tou soifua ia o sofo i ola vai tatou filo ia i rumo no ia fa malo atu ma fatalo fatu ia ona te tofi le tua o tou fatua a lor soifua maruia ma lor langi ma
tamama tina matutua po fele e te sila mai ai ma maua mai ai lo leo atala fatu asiata mo uto ma lole pale ma lole fatu toa nga renga la fai awai ko le maliu makua ia o fako falele ai mo fai kar nga ho nga fa ka makua awai ko ka isi mo ke pika bad maliu era ai ki jole ka teneti ia ke como que ko nga la ka ke o ke ia agora ele não quer olhar a camisaria ele nem cá pode usar vai fazer uma carreira e não pode usar nem aí os caras falaram bem vou fazer a companhia olha lá eu te vou melhorar olha não vai ser um olha lá ver shout out to uso prestei normal ya brother and sister lá ver a tua sisira tanga tale ver maliu le linga lá ngo fa ko la pe fa pe fu si mo wa yi ya so mo ka ma ke pick up maliu ya o ka fi fa nga le ga wa e kala ko ai foi ki maliu ese ya pick up by kai Green Lane pick up my Miromoa ya pick up my le kula i Auckland North Shore ma ke foi ai ya e ala ni au wa te sa no la nei tu langa o fa matalanga e te o te nia i la ura ki pe amariu mai o hanya ya bala o le wa e te ro te fia kera ka foi ka era ko e mai pepa fe siri po la no podi worka ka ya ka ba ku ang maliu fo le fa swa ba ya o ko se pa makavale akele ke ya be ke fa ya ka ra fa nga me bo fa si e tata pe wa fia ya po le ka vale Pe fola ka foka kera ko he bai o se skama ka vele kiki au ke le o ma e ke wa la son ka ma fol aka se o lo be wa ke ya ka muso le mo e o kinyare e wo ke ya ta pa ko ka va fo ke ya ko ka va e ku sala piccola la virtuale ti ruwa sa e ke ruwa fu me ko piccola ke ngo fo ake li liu sì, ok. Quando si ora uri waka uri o kimo so. Poi vuole fa la verba do. Ja, che wa apa. Nei, va manu ru tu fa fongare tu. O su ko fanu. Ya mangwe ma yo kire ele va pon kuno wa ele ma yo sa fa mi mari wa me ka ko ye no mi ngol fa o lu tita fa pe o le tita o ke ka o ko o ke nya ka o ko ya le la no ngaki ruma ke no wa ke ke ni ko po mo ki wai wo wa de o ai wo fa ba kala ka be ta mana tua mai le anta wa o tai mata puliri ne no fete e makua I paso vui pa wa le ole meanga ma pole ale ma fanga I fe ole ma mafukanga ma vui wa fiu e fa ole ole te tulanga foi le o for menanga ma ko oi ia skaria I bisingi fa ma ia tawa si I ole me ole ma facing how va ku le I fa mo mo fa kai kile ya le lo le varinga fa ke ro ka ma bu ya la ke ka obe fa bu ka be la ka ro ngade no po fe ba ka po ai lei bo ma fola va ile ko ngeki ele se la wa tu si mai sam la nga ma o fa sanga ko ki kilo lo fusiwa o tangata mo na tu mai lo ma fu fa o la vea o fa pea pea mare ia fusiwa e drive ai maliu le fa alo alongia le ni tangata io ia le la wo vai ko lo nge fa pea so le me ri o so pe se maliu pe o la tu langa nei para me mo kwa muso sa be la be ke o fa kulo kao o ki fiso so kia o ka pena ngore le ulo le mo ia si lo go for fa ai si fa tu rata e se taimi foi le mo inga fa so ma vui se ai en ko ka fisidi e se taimi I taimi te ro piki mai ngai ka e te vai ko ke masang or even your friends or como le umang ma pika po ke le masang I okay o isi in kia o isi ora o musulini ya e va ma sa mo solo
Polong super sen ko Samoa ya ada si maanga ya ese la ko ako ngoi mai talo fai ole ama mai lola me se musuli foi musalemi ya ko wa esa la ya esa la ala ba ku ya kala ya fai yo yo ro ka ngo ko pero mari su ko fa ko ya amusalemi vai mantuala inse va ku ka va funga fuling ai do ka fikala kala de la ba kwala ya la wa ole vaenga e fainga tate le fu le Godfather ye ole fsidi le o te fia foi tua mana tua wa eva ai e le menga ilo kama fau ka ilo i boki lo ku kanga ka uma ai vai pili ko ke amro ma fau se me you've seen something wa o me like fero wa ye pe ya e ku puga me ya o ya me sire wa vai le Maliu ore musalemi wa vai le Maliu ore sainga o konga sa moa palangi e mau vagani lo ma fau ta mi so te mira ke kausami e ka wa e kula lo steak ma e ka pui e ka va ku nga foi le pi ka a pia mai foringa e ko puga me e ma se me pena que longa it's just normal aka koma blama o ko kingo mele ka ki mai fa go fiari o meu eu fa gore ki nga ngai ro ko kingo e o kingeri por o kingi ka feo la ai le foi la sa pero ka foi sa ka feo la ka pu ngai palo yo ba sa ros ka masa ya sa ros ka makua ya malo so fu wa kaulo ka kua fa fe kai wa deva ka so fu mai ki ka fe de kelo ya ma ro ka le nga fai yo ka ko fa pe ngai ala vai ki ara ne ko mo ka fa va ai mo ka fa va le ka ka ki agora ya nga wa ya mo singa aka mo ko si o ko le ko ke si o le sifio ko fa so ma ya ai ma ne ya nei vai ngai ya a wa tu tio ya o la tala le la fa ngai la a ke I ke ila walu ai fa pela le wo woki e ba ka ke ri lo ame ko kupu o le asa ka la fa ya le wa o ele ka ma ke ala po ai wa e ka wanga e ko ya rula fa nga e ke ko rua ma la vea po o le asa ka la fa ko ngari ya o pe fa pe o le ko mai ku de ke ale ke ko ka ro fo shows era ka ko ke ri yoki ba la ka pa ga ro ka ko mai ku so ka fa ka po ka ya o te lo pesa mo se no te mai mo ile misa mo ke le foi o buma kala ile mis pesa ele sa skipa ya maka hoye te I ngai po kala mlai ki ya mane mai ka wa fa ka foi ni ka komisa mo fo ya mas foi man apse mo ma kon fa la ko mo prices ese mai ya foi pe ka singi highlights o ka media ia ona wale si tatou te wi ai ona leo se te wila wale matua la walunga I le tau walunga o le te wila I le tau vanga misa mo fa tai o tatou misle o ai le swa fosika ko mis ia congratulations si to finele wa fe ngai mali ile wa pale mai soti fe ngai mali soti ia fa te le lava ya I yo to mai malau tua ya mo sa mo fa fatala na pe wo tau sanga e talu na rute ni sa mo ai e ola na fa sa mo malu e to relate lo na soifuanga na I tatu atu ya ma fa kapenga awa fa mo so le lang sa wai o sa mo ya sa mo ya le la wa pale mai o so se tau vanga I tau sanga te just five tai ile tua tu lo wai o tele ele mo se tai mi mata ile miss to be honest ai ola fa tai ile tua ona awai ele nga male la inga ya fa ki nga so se mea ai fa tai fo I le committee fa tonu por committee fa foi ile tau lava papali mo tau foi on sa ya wa umang upu la wo ko ku mo fai ki onga te do ile sanga ta pena o to ile tua
o me fa pengi ele so nga o ingisi o ku fu le pi ka o mai ka kama mamuru ngo fie ko farmer fautanga foi faitio nga le foi faitio nga le o afu ni sime ya fa mai upu tia ile pongo la nga tala ya por mali wa manongi le ya ole to ala lo foi na mo komiti ai mo di fa malo mo fa titele o ya le o pale mai o tatou suile ele o se mismo se ainga ele o se mismo nga o se makanga ruanga po tourist po ai la vale o fai o le mis mo tatou umalo no vinga sa mo ka ko misi sin que kida ai ave foi le la o mo le ta fa malo tautai ya ele mis litara Jeremiah tele la tutua done well. Yes, you've done well. You presented us Samoa ma aveo se mitanga mo tatou I le Pasifika ma le lolangi fa tele mo mori fo fa malo na yo tu me se foi show grandfather le to ina malo lo pensiona malo ya Jeremiah yo tu sai o le tapo inga male po le fala eu ia ile apulu to fanga tau li o fala e fa tele lava ia te o il tamama tua sunga to ina pension ia I lauta po inga malau ai ayulinga o alu faiva si o walu ia mo to il fa malo mo fa tele sanga ia ne ayo le tai mo le misi wa ia fe ngai mali mo ia lo pare mai mo ia lo tu o la sanga uma ia o faiva ele fai ngofie ia e malu o faiva ia ona o le male ila to o la to ngalu fatasi amuia foi oi e ke pale mai de kai mi foi o pale mai fai nga malo e ui o le fast ia o pale mi fo ma mingi scafo wa o le mtanga ngo tourist la wai la lo le portfolio le sunga minister plafio nga ya fata sunga ya tu samu fata Ryan so new minister hopefully le aye ni sila sanga le e faya ma fa la tele tangata fo ina to tenga lulu fatasi ile tawa meina o tiute ia o tangata fo ye me alo fa le tua fa mnuele tua lo tu le mai o ila tona le manuia au tatu te ese fa mu yanga le ko e me faina ele manuia nei ia au te lopo o ele si greatest politician le la yai or even entrepreneur business becoming a millionaire ese uma awala yo ngisio la maybe wale taulo fa mo ale a fare kuor fi out o le nga le vele o failo mai la ko kalengi mar ko mai mala kamai mala va fango fieng mo nga renga fango fieng fa sponsors a company fango fieng fo nga mo ya o me fa penga so o exposure de nga ye fa mo fa nga ka wala ko le exposure de fa fa ro le mo la ko kalengi mo ko mai. Okay, so or info le tu lo fataya na jo va tu le tangata mai rungo YouTube o si tene per kingere le misle fatau mai an safa na u savaya o ngai savai fa solo mai ya pia fa u le US ko si pi mai Australia okay mana ya ko mana ya ali la sanga uma good luck family le tua ya te oe fe ngai mari e tanga tana fa matalanga ya te uli tala le o to mana tua o tanga tana fa matala ya uli tala le fa mai e ile fale o loa ila e sai se fale o loa I vaitele o inga oh yes I remember now o te te ulun so fa fe lo foi pisingisi sa fa nganga Samoa la Australia eu se fale o loa e sa ina I vaitele pi ele mamau e ma me ele fale o tanga tale o limongi I love somehow yese me na tupuna ele I loa ele tanga tale o limongi le fale fe puli aina na luatu Okegia le fale o loa lea ma fai e po la koiloa o la koiloa kanga ka lea au fai aku ese I la senga ese ia me fa pena fa pupura fa mtalang ia wole ko ia ile pisingi se singa ai bo uma wole to ia
au ke langu fesi levan fam tala se wole tap ai ko ngeki le ai isiva awo a koli maken la o ma fu ono mo na tuina ole unga lu ke ko vakuai le power a piuse kangakangi you know they use the word o kangaka o ma ko do you know who I am ke ma ke lo ko ke ma ai fa nga longa kai mi nga lai ku re chapipi ia ole to yesi business sina ai pe ia ole to ia correct me if I'm wrong o ma fu no mana tu fa velte mileni ona ole power le lenga wa misi wa Dave Masters wa misi ervanga ka ko vai sia ka le menga nga ye ko ingai ai le pa uwa ele ka sui ke le me awa fai uma la me ingai fai ngo fia ka mo ia sawa le al balo pa mia fo kalai o pa singo o mkanga runga ese ya masalo ke mi ya pe fast food wala ku maule le fast ar ko kero ka runga la vai ko in oke aka isi kai viva ma hori asia ka masalo ka fa per ke mi le ku mai ku ngo fa penge wole se waki fole le waki fole le banco fa penge wole se waki awo ku nga fa ka ke le a ku o ngai o ku le